ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2019ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯊꯥꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯋꯨꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯋꯨꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯅꯒꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯋꯨꯍꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ 2020ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30ꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ WHOꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. COVID-19 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯃꯛꯄ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ꯫ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ 2020ꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯦ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕꯒꯦ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯗꯤ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫
ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30ꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30ꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯍꯥꯏꯅ WHO ꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ COVID-19ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ 2020ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯂꯩꯕꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 6ꯇꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁꯇꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 6ꯇ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ COVID-19 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ ꯃꯥꯔꯆ 8ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯍꯧꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯎꯁꯪ 5ꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯗꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇꯕꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯔꯆ 8ꯗ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗship ꯒꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯒꯦꯠ ꯅꯝꯕर 2 ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯝꯐꯥꯂꯣꯡ ꯒꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯁꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ मार्च तांग 13 हारिब मतम असिदि मणिपुर कोरोना वायरस केस अमत लाकप लेट्री अदुमकपु इंडिया के तोंगान तोंगान स्टेट सिंगदा लैना लाइचर असि लैखिबना मदुगी मनुंग चना लखलक पोचन थौरांगी मखादा इंडिया की पुवारी द इहान हानबोइन मणिपुर दा बाबोक अमत याउदना आई लीग की मैच सानखि मतमु पिखिबा रिपोर्ट अदु मियामदा तहंजरी इंडिया दा कोरोना वायरस दरोपक लोनेना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना लखलकपा चेकिन थौरांगी मनुंग चन्ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सिनुन जथरतपा 2019-20 की हेरो आई लीग की मखाताबा मैच सिंग क्लोज डोर हाइबदी बाबोक अमत याउदना सानबा मसिदगी हौख्रे नेरुका एफसी की होम मैच ओइना मफम असिदा चेन्नई सिटी एफसी गा लंबा तोनरी अदुबु स्टेडियम असिगी मनुंगदा सनावइसिंग अमदी मथौ ताबा ऑफिशियल सिंखक चंगलबा मतुंगदा स्टेडियम असिगी थोंगसिन लोनसिनदुना मियोय अमत चंगनदना मैच असि सानखी पनबयाबदी कोरोना वायरस मरम ओइरगा मालेमदा ममिंग लेरबा इंग्लिश प्रीमियर लीग फाउबा लेथोख्रबनी लोनना आर्सेनल टीम की टीम मैनेजर माइकल अर्टेटा अमदी चेल्सी की विंगर केलम हटसन ओदोइशु कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइख्रबनी अमरमदा फुटबॉल मसानादा मियामना थोइदोक हेंदोकना मसक खंगरबा क्रिस्टियानो रोनाल्डोना यावरिबा जुवेंटस हादिबा क्लब असिगी डिफेंडर डैनियल रुगानीशु
laina asina nare haina confirm tawkhrabani amomda hojojimak Manipurda amadi India pakhalakliba chikin thorang kya asigi marakta AIFF habidi All India Football Federation na Ministry of Health and Family Welfare gi instruction makhada I League ki makha tarakadoma messing habidi ngasidagi hauraga mess punna kungani panasi close door da habidi spectators amata yaudana babok amata yaudana sanaduna hariba laina asi ngakthoknaba amadi sendoktanaba honabada AIFF su chaungna saruk yaribani Manipurda I League match sama sanabada yamdrabada miyoi lising manga dagi horoga lising kuntra manga faubagi baboksin yengma laknabani adubu coronavirus na maram oiraga hoji mak mafam kaya da mi tinba amadi mi punbo sing asi athingba thamba maramna ngasi mak sanakhiba match asida mi pungtak taklabasu hariba thorang asina laina asibu sandoroktanabagi lokhatpa thorang amada yamna chauna mateng pangli masa tangkun hariba matam asidasu Manipurda coronavirus case sorokri adumapu India gi tongan state singda lokhatnarakpa second thorang adugumna Manipurda su mapalamdagi lakpa miyoi sing quarantine taroga thamnabagi demak Imphal West ki manung chana school manga khandoktuna quarantine center hangna balangak na honorki adumapu lainga na quarantine center hangmdaida apamadugi akoibda leiba miyam nga pau phong haudoba maruina miyam na su laina asigi matangda maruoi ba phom kaya ama details kaya ama khangba watpadagi quarantine center sing hangma yaro hana miyam yang horaki adumapu irang haro matungda miyamga authorities singa wakhal taminaraba matungda quarantine center sing adu hangmada ayaba pinaki matam madusu impact news na mafam duru chakhanduna audio film sing adu miyamna pauramki amuka hana miyang taminase Manipur lenga ki miyang makhada DC Imphal West Naurem Parvinna ngarang Imphal West ki tongan best school mangada quarantine oina thamnaba order thoki school sing adudi gari awang lakai da leiba extra S school hariba school asiga meter chamrom tamak laknaba HRD school gari makha lakai da leiba Imphal Valley Academy changang da leiba Harvard school amadi maitram da leiba UNACO school hariba school sing asini adubu hariba school sing asigi manungda maitramda leiriba UNACO school khak natana lemhoriba school mari asidi mafam adugi likai miyamna school sing aduda quarantine thamba yaro haiduna school gate solution bagalonena school taba lambi sing tingduna thamki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯒ ꯈꯔ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯝꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯁꯨꯡꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯟꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯦ lekai miyamna quarantine thamba yadriba asigi maroiba maramdi COVID-19 hariba coronavirus na sandokpa laina asi yamatam thibalina ama oibana maram oiraga quarantine thamba aduna maram oiraga karigumba COVID-19 positive oiba yawm labadi mafam adugi koibada laina asi sandorakadra haibagi mipaiba leibana maram ama oiri lunena quarantine thambagi order asi thoktringaida school sing adubu koliba club amadi mana paibe sing tanaram labadi asuguma thawong sing asi thromdabasu yari akone yaningdabaje sigi laina je minu mi pairaba laina je bu khari je thamba haiba je ima hoine yaning di bungo aduga sidina sukram thamda bai je simtang di ichang ne torgan thamda ba simpa mi ma laina sigi matang da aigwagi thangnari bising da kam solok pakolok pa haiba singji laikai gi leiriba villager singji local people singji da awareness what pani khangde makoina hena apprehension leibani khangde maduna makoida masi educate to ma ana masida darkar oi brain fil towi maitam leiba UNACO school high school asidadi athing mamata leitana home department dagi police personnel sing thaktuna quarantine thamnaba school gi classroom dagi pochei hondokpuna chingma thabak kya ta hori amaromda miyam na thingma thamliba sigi mathakta Imphal Valley Academy da DC gi official sing laktuna school classroom sing yenchillam banatana atopa thaba amata packet pa leitri atopa school ahum adudasu karigumba thaba amata packet pa leitri lengakna school singi akoi bidal leiriba lekai miyam amadi club singa pau phawna hodabadagi quarantine thamam matamda soholiba sina kadai wadina soktabano kari karam tawno haibasi khangdabana maram oiraga asigum leba leba kyasuk duraba tanja asida pau phawdabagi achauba ahoba amdi leiri adubu UNACO school da housing ma khogi quarantine thamna bidamakta sem sariba sina hariba sigumba lebaki oina lakpa achauba issue asida
tung koina khogi puari da asigumba leina laichat amada school asina mateng pangduna quarantine oina thamki haibge sugumba fajaba mingchat adu hariba school mari haibadi HRD extra H Imphal Valley Academy amadi Harvard hariba school mari isde mafam adugi akoi belaiba miyamga pau phauno dabana maram oiraga asigumba leibaki oiba issue sida makhoigi oiba achuba mateng adu phangdaba yabagi hibamda leiri malemda Manipur masak tagliba Manipur gi ima sing thauna pharabi ima singna makhoigi thaudang hiram khudingmakta issue khudingmakta lauduna lakpagum corona virus ki matamda Manipur yoktrabasu madugi section thorang lakhatpu oina khwarmanda kathen phamlibi ima singna lenga ki order ngai debida masa masana leina asi sadokta mo hona bada khwarman kaithel asi hafta ama kararoi masi thingjilagani haibi wafam sing asi ima singna phongdorok pasina Manipur gi mama oibising nupi oibising thona lengjel adu amukhana handaki corona virus ki pandemic lakpa asida mayek sengba helakhi corona virus haiba laina se hanadi China da nare South Korea yore adagi America da nare Israel da haina tarammi madugi loisalakpada India yore ojiki laina sigi layongi awareness piba hai tare maduda hairiba wafam singduga kaithen sida tilliba miyam siga si asuki matik khetnaba meter amamam lapnana lepkadabani hai wari sadoriba pot yondoriba mi siga leidoriba mi siga aduga khutsi am toina hand sanitizer sizinadana sarap sapon haptana yam toina hamgadabani do yariba makai mi amaga khut soknaba amaga naknana lokhuba wari sabasi yaroi masida anaba se santoi yam longnai na haibani na akhoi kaithen dadi hairiba singse loinam ona taina bada laiba akhoi pofam phambi amana ji kunthra kaktani phamjari se ji kunthra se amaga phagen ngana raga phamba ngaktani laiba laiba mi dusu yam nakna aidi laiminaraga kiriki inana yonba lakpa mine laiba lakpa mine pofam phami be mi dune aduki matik jinba maramna akoi kaithel sida karigumba da sigi laina ase ama khaktangna santomba taragadi pungda lisingi matakta sandoroko su yae na koina khali adona mase isa gi oina aikoina bhap tajaraga aikoi masen masigi laina sidagi ngakthokna ba hapta ahum je koi pot yomba se hayeng dagi akoi lepchare haidana koi miyamda kaithen phami ba singsida aikoi masi haijaba haure aduga soidana mak mayam se laina sidagi ki banina nam tawbiya birakani haibagi thajaba su lai aduga loinana haji dukan da phami ba mayam singsina su tangai phadaba sa da thakta ba yadabagi polam khara hangaga su hajik changjali ba khongjang sidaida mayam puna mangna mateng pangbiraga apunba oina koi tina laina sidagi ngakthokpa ngamgani haibagi thajaba do thamjari lorena masigi matungda masi tang kun ma thoidagina kun manga fauba khwarman kaithelgi ima market ahum amadi temporary market sing hangnaba Manipuri governor na order masu thoki lorena Imphal East Imphal West Thobal Bisnupur Kakching amadi Juribam district singda leiriba ima kaithel singsu mas kun ma thoidagina kun manga fauba hangdanaba deputy commissioner singdasu direction piki masi tang kun ni thoida India pumbada pung taraga marigi voluntary public curfew thamki masigi makhatarapda military oina masit kunga marigi numidangda nationwide ki lockdown numit kunga mathoini lauthoki numit asida Manipur gi ahan coronavirus positive case laiki masina India pumda lockdown lauthoktringaida mas kunga marigi ayukta Manipur ahan bu oina coronavirus positive oikiba adugi damak state lengakna Manipur pumda curfew lauthoki numitugi numidangdana prime minister na India pumda lockdown lauthorkhibani coronavirus Europagi pauta bada lamnam asigi miyam aduki matik nungnangki lockdown thamna masa gi lekaida mi changaktana balambi thinki yum da mitopti laidana mari mata fawba changba yahan kide lockdown manungda nongmagi suraga chaba kaya awaba kaya thenaba horaki lockdown manungda Manipurda tongan ba sinpham sing paiduna suraga chariba miyamda saunu khudong charaba mayokna ba horki nakal amaramdana social workers singna amadi lekai gi club sing organization kaya amana ching chak yenba
thum thau yen mana chingma kaya ama su horke adumakpu seng phangma phangdaba amadi chiang yeliba dugi keji sui sudi habi wato kaya ama su leikidaba natte India ki tongan ba state singda laina si pak sana sadorok pagalonena Manipur gi mahiroi kaya ama mapanda pannu leibagi khudung cha ba kaya ama thenarak padagi impact news miyam na pawram duna lenga ki mit nakong ohenduna makhoi gi damak pakhat pa yaba thorang kaya ama pakhat nabu gi damak ta matam nu impact news pi khiba pawram adusu amukana miyam da tahanjari Malem pumda corona virus ki lechat lakpana maram moraga miyoi kaya ama khudung cha da mayok nariba amadi India da su hari laina asi na abgi chang asi nong gi hengalakpana maram moraga India pumda lockdown tokhiba amadi hauju Manipur su rena asi nakiba miyoi ani sukiba Lorena masigi matakta India ki tongan ba state singa leriba Manipur dagi mahai tamachas khiba mahiroi mayam ma haujik su yamna wakhal wana amadi makhoi gi mateng pangba ngamnaroidra haibagi wakhal da state government gi Manipur lenga ki puning kya ma sinchilakli hojing ma khogi Andhra Pradesh ki tongan ba district sing maruina Guntur Vijayawada Melore amadi Visakha hariba pam sing asida mahiroi punna Chani kunthra rom mase khudong cha ba kya marakta mayong naduna hauji makoi se lairi matam kuina lockdown loislakpana maram oiraga chana thakna ba me tongan ba nongmoda changdabi adam polam singi matang na wat pakya ama lakpa maruina nupi masa singa sena matam kuina lesilakpana maram oiraga makoida mathwai wa ba madi makoi gi oiba nongmoda changdabi yadraba polam kyama awat porapana maram oiraga makoi se hoji ma khogi Manipur da lakningba makoi bu lokthok khandingbagi state government gi puning chingchalakle Nakalamurumda Manipur ki Chief Minister Nongthomam Birena Civil Aviation Ministry da request tawduna numit ini khakta oirabasu pagi Manipur gi mapanda leiriba Manipuri sing Manipuri miyam sing mahiroi sing tongan miyam sing asibu pagi Manipur da warakpa yana bagi adugumba request amai tawkhiba laikhre adubu hariba request ase kadai fauba ministry dagi yabirakpagi haibidudi ngaibu tari aduga amaromda mahai tamna makhoi gi hostel leiriba amadi hostel nataba rented housing da khogi rent loduna leiriba mahiroi kaya amasu hauji ma khudung charba kaya mayonari Manipur lenga ki maki dagi su pangba ya mateng pangna ba tongan ba thorang kyama lokhali tengbang.com haibana chingba website fawba launch tawkhrabani adu buhari website ase marakta yadabagi paw kaya amasu leitabana te masigi marakta lengakna Manipur gi mapana leiriba Manipur sing ase hoji oiriba phibam asida laibak thibadagi covid-19 ase positive oikiba thoklagadi mafam adu leiba Manipuri singi marakta paktakna laina ase sandokpa yabu yakiba leibana maram oiraga hariba Manipuri mapanda leiriba mahiroi sing amari tongan ba field thabak toriba sing asibu Manipur lengang sinbiraga atuba matamda makhogi sep ogada mafam ama sinbiba natraga makhoibu Manipur purakpa yana ba center da makhatana taksin bagi tangai fadabdi leire April gi tang mari da Manipur gi oina ihan hanbo oina coronavirus positive oikhiba march tang kun ngamai positive oikhiba nupi masa adu negative result lakhi haibadi ma ki test awu matamda negative oikhi oina ma negative oikli basi numit taraga mathoni suba numitani madugi matung April gi tang taraga ni thoi mahakna hospital lerakpa numit taraga mapani suba matamda Manipur gi oina ihan hanba coronavirus positive oikhibi nupi masa adu Janims tagi discharge tawki matamda su impact news na miyamda horumki Manipur yan hanbo oina covid-19 na kibi nupi masa adu ngasi Janims Hospital lagi discharge tawkhre Janims ki Director Oliba Dr. T.H. Bimona Fondorokpagi matungina mahak ase haukiba numit 13 ni sida lok khuba laheu hauba madi sor honba wabana chingba symptom amata lakide adugi sum mathakta ahumlak test tawbuda ahumlak negative oikibani lunena ngasi asi koigi Janims Authority amadi State Health Directorate ki official sing amadi hariba nupi masa asigi imung manung sing wari chanarba matungda mahak asi discharge tawnaba amadi another 14 days numit 13 amagasu mayumda home quarantine tawnaba waraiba laukibani lunana hariba numit 13 asigi matungda amukasu test tawkigadori adubu hariba nupi masa asi
ICMR की गाइडलाइन मतुंग इना टेस्ट तौबदा की हंजन हंजन टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओरकपा सिनदी मार्क मपुंग फाना महाग असि फगले लेना असि लेत्रि हाइन लौबा यारे हाबा वफम थमकली तांग कुलहुमदोइदगी मिंग चंदना लेरखिबा UK दगी हलखिबि नुपि मसा असि टेस्ट अहुमलक तौबदा नेगेटिव ओइख्रे अदुगा मा मसासी लाइहौ लोखुबा सोर होंबा वाबा करिमता लेतबसी ngasi numit 18 nimuk sure aduga mahak masanasu hayeng asi sahi amagi manungda amukta thokpa sairaupa haibadu pabungda hairakpadagi pabungna ikoida amuk information tawrakpadagi ngasi asi ayuki pung 10 da ki surveillance ki team gi doctor singa aikoi gi jenims ki wari phajana sanaraga in the presence of magi father yumda numit 13 ni di mahak home quarantine haiduna ka amada freely ma legadabani yumgi mi singa minimum unagani unaba mi singa du aikoina yamdrabada foot ahungi distance thamaga nungti gi mahak state ki surveillance team gi doctor singi doctor mari gi phone number माकी पाबुंग द पीखरे मकोइगे नुंतीगी पाउ फाउंडगनी आइकोइगी जेनिम्स की साइटसु आइकोइगी कोविड पोर्टिंग मीसिंगा पाउ फाउंडबा हाइबगी मदुगी वाखलोंदु फजन ज्ञान तानरे यामद्रबद नुमित मंगानीदी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट ICQS असि नुमित मंगानी चाबा अमदी एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम नोमगी अमरक नुमित मंगानी चाबा हाइबा मसीगी पोटसिदा अतई सेंटर सिंगदा फगी हाइबगी प्रमाण फंगबनिना अइकोइसु गाइडलाइन यावदो सिजनै मंगोंदा अमसुंग लाइबक फबदगिरा नत्रगा अइकोइगे अनाबसिगी मसासिगे चानबगिरा मसिदगी मागी सिम्टोम मयामसे यामना थुना फबा हाइबदो ओइखि जेनिम्स की अकोइबदा लैबा मफम सिंगदसु नुपि मजा से डिचार्ज तौखरबा मतुंगदा डिसइनफेक्टेंट सिंग चैथोक्तुना मरु ओइना अखोगे सोडियम हाइपोक्लोराइड अमदी फेनाइल न चिमो सिजनदुना जेनिम्स की हॉस्पिटल की अकोइबदा लैबा मफम सिंग मखा ताबा तोवान तोवानबा लेना क्यामा सदोक्तनबा जेनिम्स अथॉरिटी अमदी फेयर सर्विस कांगमुगा कुसमनरगा हौजिक अकन मवंगदा सेक्शन थरांग लौखली हॉस्पिटल कैंपस असी डिसइनफेक्शन तौबा डिसइनफेक्ट अखोगी लेजर सिंग लौखटपसी जेनिम्स हॉस्पिटल कोविड कंट्रोल कमिटी अमसुंग मणिपुर फायर सर्विस अनीना खै जॉइंटली खै भेंचर तौजबनी असुगुंबा तांजा असिगुंबा याम मतम सिगुंबा तांजा असिदा खै मणिपुर फायर सर्विस के पर्सनल सिंग अंडर लीडरशिप ऑफ अखोगी डिप्यूटी डायरेक्टर लिसिंग बिदुना असिगुंबा तांजा असिदा समाइना मतम साना अखोगी समाइना डिसइनफेक्टेंट कापथोकपा मरुवैना अखोगी से 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड अमसुंग फिनाइल सिंबा कोई कापथोगा कोई सिगी डिजीज सिगी स्प्रेड तौबदा कोई प्रिवेंट तौनबा सिमा मेजर्स लखटपद मतम सिदा कोई फायर सर्विसना मतेंग चाउल तौबिरकदम आयांगना जेनिम्स की साइड दगे हाना थागजरी मणिपुर की वैना अहानबा कोई पॉजिटिव ओइबा कोविड पेशेंट सिंग असि कोई डिस्चार्ज तौरे महाना लेरमबसी कोई अहानबदा कोई आइसोलेशन वार्ड लेरमबनी आइसोलेशन वार्ड सिदा कोई बेड तारिक खतनी अदुगा महाक नेगेटिव ओइबदगी कोई तारीख मरी दगी अखोई कोविड वार्ड मा शिफ्ट तौबनी कोविड वार्ड तंग मा डिस्चार्ज त्रमिना कोई कोविड वार्ड सिसु अखोई हुजिक मतिक चाना फिमिगेशन तौरगा कोई अतै थंबा यानबा कोई फिमिगेशन फजना तौरनी फिमिगेशन कोई सोडियम हाइपोक्लोराइड अमसुंग डिसइनफेक्टेंट को फजना सिनरगा अदुमाना फिमिगेशन फजना तौरनी मणिपुर कोरोना वायरस नाबा मियो एनी लेरम खिबनी दुबो अमदी रिकवर तौब ngамतुना ngasi डिस्चार्ज तौखरे अदुबु लाकदब मतम सिंगदा मियामना चेक्शनदुना हारिबा लैना असिदगी ngakthoknaba amadi makha tana sandoktanabagi damakta aikhoi masen amuga cooperate tawduna हारिब लेना आसी मणिपुर मखादना सदोक्तनबा अमदी लमदम असिदा कोगी कोविड-19 फ्री स्टेट ओइनबगी दमक्ता लेंगांग लखरकलिबा थोरांगसिंग असिदा एकोइ मियामना मतिंग पांगबगी तंगाइ फदबदी दुमक लेते एप्रिल की तांग 19 अनिशुबा कोविड-19 की पेशेंट अदु महाकी टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव लाखी रिम्स द कोविड पॉजिटिव ओइरगा लेरंबा ngasi टेस्ट तौबदा कोविड नेगेटिव ओइरे एंड द टेस्ट दी मफम अनि मक्ता तौबनी रिम्स सु तौबनी जेनिम्स रिपोर्ट अनि मक लाकंदा माकी रिपोर्ट नेगेटिव लेरे सी यामना नुंगाइबा पावनी मियामना सु यामना तानिंगमगनी खनबदगी ngasi miyam wangda koina press la haijabani hojik masa yamna fana lei ma hojik corridor tholaga
walking chatpa khotpa tawi ngasina numit 19 ni suba ming chanba numit ni maki blood pressure 130/80 lay maki mihun 80 per minute lay maki oxygen loxin bagi chang SpO2 96% ni magi sugar fasting asigi 244 adoga postprandial na 254 mioi animak haibadi ahan bagi positive oikoi nupi masa adusu mahak recover tawba ngamduna discharge tawkhre aduga hauji mak rims ta leriba lilongdagi mioi asisu ngasi test tawba matamda negative phangbaga lonena pung kunga marigi matungda amuka test tawduna mahaki result asi amuka na negative laglabadi guidelines ni matungina mahaga si discharge tawbagi wafamsu laglagani adubu makhatana haribana asi sadrokna ba amadi atopa state tagi atopa country tagi manipur laktana bagi damakta ekhoi punna lengakna pakhalak leb thorang sing sida khoina sagotuna amadi tumina changakpa lengak khangdana khodi ekhoi miyam khangna changakpa miyam sing adubu ekhoina mailena singna pawpiduna amadi chingnaba miyo singbu health care service singda maruina health service ki lairiba rims amadi rims chingmata pawpiduna hariblena asi ekhoi punna ngakthok minena phonabada mating pangnabagi tangai fadabadi dumang lairi lorena April ki tang kun ga mathoida rims tagi discharge tawki manipur gi ani shuba covid-19 gi patient ilong gi mi adusu ngasi rims hospital dagi discharge tawkre mahang discharge tawam daida isolation ward ta mahak punai lakhiba doctor sing nursing ami ton staff singna mahak pu taram no oktuna mahak pu discharge tawki panbaya badi ilong dagi mi ase hauki ba April ki tang ani da mahak su covid-19 positive oi haiba khambang ngam khibani loina mahagasi rims da leg da lagaba matungda haukiba April di tang 19 da test tawba matamda mahagasi negative oibna nongkhibani loina makhatana ICMR gi guideline matung ina pung kunga mari leraga haibadi tang 19 da tawkiba test haibadi mahaki test tawna lawkiba sample adugi pung kunga mari leraga matungda amukhana test tawda amukasu mahaki result ase negative oibadagi mahaki discharge tawna process ase khangna lakhibani loina ngasi mahaki phibam haibadi haukiba nimit nini huniga masida mahaki hasangi phibam ase section na yengchalo matungda ngasi ase discharge tawkibani hoji mak rims amadi jenims la lairiba isolation ward ta covid-19 gi patient amata laitre hoji manipur da covid-19 gi case laitrabnina covid-19 laitaba lam ma haibadu kai manipur asi oire adu makhatana hairiba mioi asina home quarantine tawna thamlaba matungda khogi lakliba me tang ahumda mahaki throat swab muk loduna test tawni haibagi pawsu thamlakli adubu akhoi pumnamakna haibalena sisloktanaba makhatana sikhin bagi tangai pedabdi tumak lede manipur coronavirus positive khiba mioi animak discharge tawkhiba amadi manipur da covid free state ama orak pasida tungan makai kyadagi manipur gi lenga ku thagat phongdorokhi manipur gi miyam busu thagat phongdorokhi adumakpu tungan ba state singda manipuri kyama panna lairiba se lengang na miyang changba horok pagalonena megi tang ani da ihan hanbu oina guwahati dagi bus ahum imphal thunglakhi mokoi loina mak layak fobdagi negative oiramkhi Ma'am này con cháu vẫn không anh được xin lê vào, ở trong hắc lên kỳ độc cọ. Asing madi khoi mioi mapu mari ge sigi manungda mioi mafuma to si lakhibne duga atopa mioi taruk amaga lorena mioi marfu tare ase Assam dagi Manipur ngasi yorkhibani duga Mizoram dagi mioi manga asiga hoji mak koigi Imphal Valley school asida Imphal Valley academy da leriba koigi quarantine toduna legedori mioi ase punna mafudrani thoini adoda khoina chemjari kiu do mitarani ge changda khoina laphan jabne adugi do phajana maintain tawbiraga social distancing phajana tawbiraga check tawru matungna nungaina do pothara buka lebiga dabane chana thangna loi arrange tawrubane
मेगी तांग मरीदा इम्फालदा कर्फ्यू खर कुमथोरप मतमदा मियामना चिंगना चाइना बंगमदना तिनखी लोयना ट्रैफिक जाम थोखी मतंग अदुदसु इम्पैक्ट न्यूज़ना मियामदा औरमखी मणिपुर सु कोरोना वायरस ना नादब मफम अमनि हाइबगी वफम असुदा युफम ओइदना इंडिया पुंबगी ओइना ग्रीन जोन लौथोकप मफम सिंगी मरकता मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगसु अखोगी ग्रीन जोन ओइरे हाइदना लौथोरकपदगी तोवान तोवान बा सेक्टर सिंगदा थबक थरम कया अमा पाइखटपगी अयाब लेरकपदगी ngasi mak khoi lambi sorokta gari chenbagi chang amadi dukan hangbagi chang ase yamna hengelakli ainojik leri base imphal mayol gi over bridge mathaktane adubu miyam hek u matamda khoi ima kaithil di ngasi su hangba leitri ima kaithil hangbagi ayab leitri adubu thanga baja ge tongan ba dukan sing amadi pauna baja ge tongan ba dukan sing dukan hangaduna miyamna pot leina bagi mami si miyam u phangbiri aduga maruina haujo hujingmak khoi lambi da gari chapagi chang su asum hengelakli adubu matang asi laksaningbadi sector khara komthorokpa dukan hangbu yarakpa sida miyamna panic buying tauba amadi pochai leirabagi damakta lakpa miyamna cricket inabagi khudongchadaba kaya ama leri hariba khudongchadaba kaya sibu yengchinabagi damakta police ki team na akan mongda section thorang lakhotpagi mamisu ubu phangli maruina city police kangbuna marks ubtaba sing adubu marks uphanba amadi social distancing tauhanba amadi dukan hangliba dukan adugi mamangda thauri gumba amadi kari gumba pot ama tharalaga pochai leiba matamda social distancing taunaba khara lapthoknaba yamna ka hena kunghandana bagi toan ba thorang kaya amasu police ki maikai dagi pakhat pa leptri ngasidagi horga tongan ba sector kaya ama thong hangakpa amadi khorman mayolda mi tinmai chang helakpa sida hojing ma khogi city police ti kangbuna yamna akan mamongda section thorang lokhotpagi miam u phangbiri aduga hojing aina unagadori basi city police ki oc obiriba khogi inspector sudigani ai hamda tamo hojing ma khogi lockdown se khoi manipur gi oina di green zone chan khibana maram oraga mayam se sikhalakpa hengale adubu mayam se marks uphanaba amadi mayam je hojing laiba miam singita khoina awareness pin ba police market kan honna biri masile sida hojing thenari ba tare city police market gi kari thenari bage masile kari miam da paujil piri bage da hamad hoi aham ukta da aina haning se khoi thengnaduna lai thengnagini adu bangasi tam khara kuiro matungda amuhanna dukan ayamba hangnare except ima kaithel ahum aduga temporary aduga nangnaba gali sing kai sing social distancing to banga moidobdi akoina lonsalame hana prior notice pi daga so madu safety norms ni na अखोई गाइडलाइंस अदुम यावरी इंडिया गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल मतुंग इनसु अदो अखोइना आइना अमोना ओसी अमोना हाइजेनिंग मसी प्रजा मैम अपील तौजनिंगी हंदक केस अमा इ जगह दी पंजरोरेगे पॉजिटिव ओइगिबा केस अमनि थोलकपदा लेकाय लेकाय दा लेर खुलकता समन खाजनना अदगी इवन गुवाहाटी दा अनाबा येंगवा हलक चंगिरकनु पुसमपेगन हाइबा मैम अमा लेगी अदुगी नना नंगाइरी अदुई थोकदोक तो निंजंग बिरगा दुकानदार सिंगना लेकाय लेकाय लोय योंग गातनी दुकान हांगबि मतमदा थौरी अममदसु पुनसनबियो इसागी पाखतखिबा मयाम इसादा सिमा तौदी सिमा थोकय हाइबगी सेम आइडिया दु पुबिरागा दुकान हांगो मतमदसु लेकाय लोइमक सुनबो यारिबो गातनी मांगसिदा थौरी न पुनसनबिबा इसिंग बकेमदु थंबिबा सेल्फ डिस्टेंसिंग सेल्फ हाइजीनिंग हाइबसे अखोई मयाम इसानि साबो रेस्टेंट तौनदगदी पुलिस ना अमम चंगुना लोइना हाइबा लेबा हाइबदुदी अखोई तौगनी ngam मखै तौजु तौगिनी अनाबम थोले अखोई दिमाय जे लेपतुरिबनी अदुबु अमरसु नाबिदो ओइसनु अखोइदसु नाजरगे मयाम प्रजासु नाबिगुन हाइबनी खता खतंगदी आई प्रजादा अपील तौजनिंगिना यामना नंगरोय मतागु हुप्तना लेबी खोपी आइदि यामना नेसेसिटी ओइदोराने खली मणिपुर गवर्नमेंट अदुमतिक दुकान हांगनना पोट अमतसु वालहंदे होजि ngasi अमो हांगदोनबसिदा नंगरोय मतागु मयामसे खितंग कनो ओइबम यावी अदुमक्ति मथंग गवर्नमेंट हांगकप याई नत्रगा रेस्ट्रिक्शन अमुक लेरपसि याई जगह जगह येंगा अखोइगी आइगी वखलोंदे एसन ओसी मयामदा प्रजा अमोना अपील तौजरी पैनिक बाइंग तोबिगनु याम नुंगाइजे हाइबदि हौजी मा खोगी ग्रीन जोन ओइरबसु अखोइना सेक्शन बगी तंगाइ फदबा लेरि अदुगी सुमथक्ता पुलिस ना नुसा साब अमदि नोंसुब खंगदना लखुलिबा थोरांग सिंग सिदा मियामना कोऑपरेट पिबियो हाइबनि अदुगा मरुइना हौजी मा अखोगी इम्फाल मयोलदा पेनिक बायंग गी टाइपता हाइबदि नंगोरै मथागुम लेबगी पोसे लेबगी मौंग तौरिबसु तोपियो हाइबनि खोगी मणिपुरी लोंदा मणिपुर मियाम सिजिनबा पावर अम लेबा खोगी समना पल्लबदा खोगी फम चलगा हिप चले हाइबा वफम अदु लाकलगदि लैना असि अमुकसु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ पायरगा लेबा मियोय कया अमा पेंडेमिक न मरम ओरगा लॉकडाउन न मरम ओरकांदा तुआन तुआन म खुदोंग चादब कया मायोंग न हरकपदगी मणिपुर लेंगांग न सु मियेंग चंगबो हरकपग लोयना इहान हानबो ओइना मेगी तांग तरा दा तमिलनाडु दगी इम्फाल दमक ट्रेन अमा लाखी लोयना मेगी तांग तरा को हुमदोदा हाइब ट्रेन से जुरीबाम दा यौखी मदु लाखपो हरकपदगी मणिपुर दा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबगी सांग असे तमतम हेंगलखी मरुओइना मेगी तांग तरागा मरीदा मणिपुर की अहुम सुब कन्फर्म केस थेंगनखी लोरेना मेगी तांग कुनगा मंगादगी फ्लाइट सर्विस अमुखना या हल्लकपदगी मणिपुर नोंगमोद चंगकपा मियोय कया कया टेस्ट तौबगी चांगसु हेंगलखीबग लोरेना पॉजिटिव ओइबगी चांगसु मथंग मथंग हेंगलखी मार्च थादा मियोय पॉजिटिव ओइखी लोरेना अप्रैल थादा मियोय अनि सुखी अदुबु मे थादा तोवान तोवानबा इंडियागी स्टेट क्यादगी लाखिबा स्ट्रैंडेड मणिपुर सिंग अदु क्वारंटाइन सेंटर सिंग टेस्ट तौरपदा पॉजिटिव केस क्या थोलपदी मे थादा पुनः कन्फर्म केस हुमद्रा माथोई सुखी लोरेना मखा ताना असुम लाप लेप्तबना जून की तांग कुंथ्रादा अपुनब केस लिसिंग चनी कुंथ्रागा मरी यौखी जुलाई था फाउबदा डबल टाइम सेंगलतुना लिसिंग अनिगा चट्रुक कुमाथोई यौखी अगस्त तादा सरुक अहुम थोंना हेंगलतुना पॉजिटिव ओइबगे अपुनब मसिंग लिसिंग तरुक चनी याखनी थोई ओइखी लोरेना तंखाय अमम हेंगलतुना सेप्टेम्बर की था फाउबदा पॉजिटिव ओइबगी मसिंग लिसिंग तरागा चमापन मफुहुम दोई ओइखी अक्टोबर थारसु तंखाय अमगी म्या हेंगलतुना पॉजिटिव ओइबगी मसिंग लिसिंग 53गा संगागा अनि यौखी नवंबर थादा लिसिंग कुनगा मंगागा निफु मंगा यौखी लोरेना दिसंबर की तांग कुनमाफन फाउबदा मणिपुर दा अपुनबा कोविड-19 कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबगी कंफर्म केस लिसिंग कुनिपानगा मरफुद्रा तरुक ओइखी अदुबु रिकवर की चांग वंखलकपदगी रिकवर मसिंगना लिसिंग कुंतरुका चंगागा कुमाथोई ओइखी एक्टिव केसना दिसंबर की तांग कुनगमापन फाउबदा एक्टिव केसना लिसिंग अमगा चनी कुनगनिथोई ओइखी अदुगा लेखिदेबा मी मसिंगना चहुमगा यांखै हुमदोई ओइखी मणिपुर की ओइना कोरोना वायरस मरम ओरगा लेखिदेबसी इहान हानबो ओइना जुलाई थादा लेखिदे जुलाई थादा पुनः मियोय तरे लेखिदे अगस्त था लोरबा फावदा मियोय कुनगा निपान लेखिदेबगी रिपोर्ट लाखी सेप्टेम्बर था लोरबा फावदा हुबुतरे सुखी अक्टोबर थाददी मसिंग असि अदुकी मति हेंकलखी बगलोरेना पुन्ना कोरोना वायरस मरम ओरगा लेखिदे मी मसिंग असि चामगा हुफुगा निपान यौखी नवंबर थादसो मुक डबल टाइम हेंकलतुना सीखिबगी चांग असि कोरोना वायरस मरम ओरगा सीखिबगी चांग असि चनीगा मरफुमाथो यौखी दिसंबर थागी कुनगा मापन फाउदा पुनः लेखिदबा मसिंग असि चहुमगा यांखै हुमदोइने लॉकडाउन लेखिबदगी मणिपुर की तोंगान ब्लड बैंक सिंगदा ई पिरम मियोय कया अमा रेगुलर ओइना चांग नाइना ई पिरम बादु लेपखिबदगी मणिपुर की ब्लड बैंक सिंगदा ई वाटपगी अवाबा मसु मायोगनबा हौखिबा मतांग अमसु लेखि मतमनुसु इंपैक्ट न्यूज़ ना मियामदा पौरमदुना हिरमसी मतांगदा मैलेनबसिंगी पुनिंग चिंसनखी कोरोना वायरस संदोकपा कोविड-19 की लाइचेट असिना मालेम की मियामदा मियोइब खुनाइदा अचौब सेथें कया अमा लेप्तना पीरी लोरेना हौजिक अमुक मियाम नुनांगलिबा से कोरोना वायरस की अनौब स्ट्रेन अमा संदोरकपा मसिना हेना हानगी कोरोना वायरस अदुदगी संदोकपा थुबा अमदी लायोंगदसु यामना अकन अकनबा लायोंग उटपा मियामना हेना नुनांगनिंगाय ओइबा मसक अमा ओइरकपा सिनि अदुमकपु अनौब स्ट्रेन ओइरबसु अरिबा स्ट्रेन ओइरबसु अखोई मियाम लखोटफम थोकपा जखन थौरांग मरुइना मास्क उपा हैंड सैनिटाइजर सिजनरकांदा खुसा सेंगना हांबा सोशल डिस्टेंसिंग नाकपा फिजिकल डिस्टेंसिंग नाकपा असने सिंगबा कया सि तंगाय फदना तौदबा यादबि थौनि खना खै पुन्ना तौमिनरगदि अरिबा स्ट्रेन ओरबसु अनौबा स्ट्रेन ओरबसु लाइना असि अखोइदा संहनदबदि ngamgani aba wafam asi akhang ahi kaya amana hainaraba wafamni maram asina lakadoriba chahi inglising aniga कुनगा माथोय असिदा अना आयक याउदबा कोरोना वायरस की लाइसेंस असि फबक ओरकपा अमदि तिंजंग काजंगदबा नादा यतब खुनायमा ओइमिननब होनबदा अखोय पुन्ना
थौदांग लौमिनसी हाइबगी पाउजेल असी अनौब सहीना लापु मतमदा इम्पैक्ट न्यूज माइकेदगी मणिपुरी मियामना पिजरी कैमरा पर्सन सोम सरोख हाइबम अमदी एल कबिगलोरेन परमजरीबा आई हिटमयु प्रेमचांद इम्पैक्ट न्यूज इम्फाल